Туғандар, мындаке, Құда қаласа күндөн күнге қуанып, сүйініп атқан кезіміз. Себебі Хадиша қарындашымыздың сборына ақчалар чоғылып жатат. Сіздерге Алла разы болсын. Мына Тимурлан досым, сен келгеніңе мында 2 күндөн бері кел отасың дос. Алла разы болсын. Қандай болды дос, сөйлетші. Хадиша бойынша да маалымат беріп кет. Өтө соңын қошымчалап отасыздар, туғандар. Сіздерге Аллах разы болсын. Садақа бұл бале қысықтардан сақтай, туғандар. Қолдан келишинче дагы да жардам бериңиздер. Сіздердің жардамыңыздарга биздин карындашыбыз аябай муктаж, туғандар. Азыр канча чогулуп калды досум? Азыр 320 миң чогулду. Тагыраагы жалпы сумманын 13%. Келиңиздер, урматтуу кыргыз элим. Сиздерден сураныч 5-10 сом, 1000 сом, 100 сом. Дальше өзүңүздү колуңуздардан келишинче которуп, комментарийге мен котордум деп жазып койсоңуздар, тугандар келиңиздер. Нары бериле чогултуп койсок болот. 2,5 миллион деген акча бул. Мен ойлойм аз эле акча. Будан дагы чоң акчаларды которуп чогултуп жүргөнбүз. Келиңиздер. Андыктан сөзсүз ушул видеого лайк басып, башкаларга жөнөтүп коюңуздар. Ооба тугандар, ассаламу алейкум.